Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, aho rero tugiye kwibanda ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko inkuru iri breaking cyangwa se igezweho muri kano kanya nivuga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Icya kabiri, irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku harimo no gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya cyangwa se imitsi, gucibwamo no kuruka. Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro, muri iyi minsi gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Uburwayi cyangwa se umurwayi yemerewe kugira umurwazi umwe gusa ushobora gusimburwa. Amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, hakoreshwa uburyo bwo kwirinda bwagenwe buzwi nka IPC. Igihe uwapfuye yazize Marburg, nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyorezo ku bagize umuryango n'abatabara. Gushyingura uwazize Marburg gitabirwa gusa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukora imihango yo gusezera ku witabye Imana mu rugo, mu ngo, mu nsengero no mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi yitabirwe n'abantu bagenwe. Gukurikiza aya mabwiriza neza ni umusanzu mu kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo. Ingamba ziyongera zizatangazwa mu minsi iri imbere. Ku yandi makuru twaguteguriye, muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye, cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icya mbere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango
y'abahitanywe n'iki cyorezo, kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje, n'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Murakoze. Kuri ubu ngubu rero reka tukubwire ngo mu Rwanda, ku bantu mukurikira amakuru yo mu Rwanda cyane, mu karere ka Karongi, wa mugabo wishe umwana we agatema n'abandi bo mu muryango we ndetse n'abaturanyi yamaze gukatirwa. Turaje tukubwira icyo yabahoye, ese ni ukubera iki yafashe umwanzuro wo gutema umwana we mu mutwe akamwica ndetse agatema umugore we wari wabasuye ndetse n'abaturanyi. Turaje tubikubwiye muri rusange, tunabwire ngo wowe ukurikira amakuru ya RDC cyangwa se wowe ukurikiranira hafi politiki yo mu burasirazuba bwa Kongo, turifuza ko utajya kure kuko tugufitiye inkuru ivuga ko hari intambara ikomeye cyane kuri bariyeri zisoresherezwaho ibiribwa n'ibicuruzwa bijyanwa mu mijyi igiye itandukanye. Rero iyi bariyeri irimo gukorerwaho ubwicanyi bukomeye cyane. Turaje tukubwire mu by'ukuri ese nizihe mpande zihanganiye kuri iyi bariyeri kugira ngo imwe ibe yahigarurira, kuko barimo barahasoresha bikomeye cyane. Turaje tukubwire ku yindi nkuru twifuza kukubwira. Murabizi neza ko mu minsi mike cyane ishize hari amakuru yatangajwe yuko Paul Rusesabagina hari platform cyangwa se ihuriro yamaze gushinga kuri ubu ngubu ryiyemeje gukuraho leta iriho. Kuri ubu ngubu rero uwitwa General Mubaraka Muganga yamaze kumucira umugani ukomeye cyane, akaba yamubwiye n'andi magambo yatunguye abantu benshi. Turifuza ko udutega amatwi tukabikubwira, ese Rusesabagina yazaterwa ubwoba n'aya magambo ya General Mubaraka Muganga? Turaje tubimenye twifashishije inyandiko z'abahanga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bisesengura byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero tutagutindiye, reka duhere kuri iyi nkuru yo mu karere ka Karongi. Tariki 24 Nzeri 2024, urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwahamije umugabo witwa Baraturwango cyangwa se Baraturwango Nathan icyaha cy'ubwicanyi n'icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, rumukatira igihano cy'igifungo cya burundu. Iki cyaha cyabereye mu mudugudu wa Kivomo, akagari ka Gitarama, umurenge wa Bwishyura, ni mu karere ka Karongi, tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Kuri uwo munsi uregwa yafashe umuhoro atema mu mutwe w'umwana we bimuviramo urupfu. Yanatemye kandi umugore we basezeranye imbere y'Imana n'amategeko ku kaboko k'ibumoso, aramukomeretsa. Anatema umuturanyi wabo wari uri muri urwo rugo, amukomeretsa ku ijisho ubwo yari yaje gutabara. Uregwa mu rubanza cyangwa se mu ibazwa rye yemeraga ibyaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha, akavuga ko yagaragarije inzego z'ibanze ikibazo kiri mu rugo rwe, azibwira ko nihatagira icyo babikoraho cyangwa se nibatagikemura hashobora kuzameneka amaraso. Urukiko rwamuhamije ibyo byaha akatirwa igifungo cya burundu rushingiye ku ngingo y'107 itegeko nimero 38 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, n'ingingo ya 11 mu gace ka kabiri y'itegeko nimero 059 akarongo kaberamye rya 2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 38 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ku yandi makuru twakuteguriye, ku nkuru ivuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa 9 2024 haravugwa imirwano ikaze hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba basanzwe bafatanya z'abawazalendo mu
burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yaba ifitanye isano no kugenzura bariyeri nyinshi basoresherezaho mu buryo butemewe nk'umuhanda uhuza Sake n'inzira ya Nzuro, ahantu h'ingenzi hanyurwa ibicuruzwa byinshi ndetse n'abantu. Abantu bavanwe mu byabo bari mu nkambi za Burengo na Rushagara bafite ubwoba nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ibivuga. Iyi mirwano yateje impungenge nyinshi mu baturage bavanwe mu byabo baba mu nkambi za Burengo ndetse na Rushagara ziherereye hafi y'imirwano kubera gutinya kubw'umutekano wabo. Abavanywe mu byabo bari mu gihirahiro mu gihe akarere ka Goma kamazemo iminsi umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye iba ijagata cyangwa se ikwirakwira muri uriya mujyi. Nk'uko amakuru aturuka ahangaha bitangaza, iyo bariyeri basoresherezaho imisoro mu buryo butemewe n'isoko y'ingenzi y'ibyo iyi mitwe yitwaje intwaro iri mu karere yinjizamo amafaranga cyangwa se yinjirizamo. Guhanganira kugenzura izo bariyeri nibyo nyirabayazana y'amakimbirane akazi hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Kuri iki cyiciro nta bantu bapfuye muri iyi mirwano rero baramenyekana, kandi ingabo za Kongo ntacyo ziratangaza kuri aya makimbirane. Dukomeje n'inkuru ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yahaye gasopo umunyapolitiki Paul Rusesabagina uherutse gutangaza ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda, amwibutsa ko u Rwanda rutera ariko ntiruterwe. Rusesabagina ari mu bashinze ihuriro MSD rifite umutwe witwara gisirikare wa FRN hagati ya 2018 na 2019. Inyeshyamba zo muri uyu mutwe zagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda zica abaturage bo mu bice by'intara z'amajyepfo n'uburengerazuba, ibyatumye muri 2018 muri Kanama 2020 u Rwanda rumuta muri yombi. Muri Nzeri 2021 Paul Rusesabagina yakatiwe imyaka 25 y'igifungo nyuma yo guhanwa cyangwa se guhamwa n'ibyaha birimo iby'iterabwoba. Gusa aza kurekurwa muri Werurwe 2023 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Rusesabagina mu ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko nyuma yo kurekurwa atazigera asubira mu bikorwa bya politiki, nubwo nyuma yo kuva muri gereza ya Mageragere yigaramye ibyo gusaba imbabazi. Uyu mugabo wamenyekanye muri filime Mbarankuru ya Hotel Rwanda mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru i Buruseli mu Bubiligi yavuze ko ateganya gushinga irindi huriro rigomba kuzavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yagize ati, muzi ko bamfunze babanje kunshimuta bakankorera iyicarubozo, baranyishe Imana ikinga ukuboko. Ubu rero niyo banca umutwe sinarota ndeka politiki, kandi nicyo gituma ubushishozi ndetse n'ubushobozi bwose buzakoreshwa inzira y'ibiganiro, iy'amatora, iy'umuheto, niba ngombwa tuzabikoresha. Mu minsi iri imbere tuzatangira platform cyangwa se ihuriro yacu, kandi muzabona ko dufite ingufu ziruta iz'abandi bose. Rusesabagina aganira na BBC yashimangiye ko umugambi we uhari, agira ati, ubusanzwe sinari naretse politiki uretse ko hari ibyo bantegetse. Njyewe nagombye gufata konje mu bya politiki kugira ngo nduhuke. Burya bari bibeshye, ntabwo bari bunyice urubozo ngo birangire aho ngaho. Byabaye ngombwa ko mfata konje gato. Ubu rero ndaje kugira ngo mpangane n'ubutegetsi bwa Kigali biciye muri iyi platform.
General Baraka Muganga mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X asubiza ku byatangajwe na Paul Rusesabagina, yamubwiye ko umugambi wo gutera u Rwanda utazagerwaho. Yagize ati umugani nagenera umukecuru Rusesa ntugire ngo nibeshye, arawuzi niba amatwi ye acyumva neza, ni u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ayo ni amagambo yanditswe na General Baraka Muganga. Yakomeje agira ati ingabo z'u Rwanda zirakomeye, zirarurwanirira haba mu gitondo cyangwa se nijoro ryose. U Rwanda ni urwacu, zizarurwanirira. Nyamara Rusesabagina we arabizi neza. Ku yandi makuru twaguteguriye, inkuru ya mbere ni inkuru ivuga ku mukecuru wishwe n'umukobwa we hano mu Rwanda mu karere ka Gatsibo. Turaje tukubwire impamvu yamwishe. Ibaze nawe kwica umubyeyi wawe wakwibyariye ni ikibazo gikomeye cyane, turaje tubivugeho. Muri aya makuru kandi tugufitiye n'inkuru ivuga ko Kayumba Nyamwasa yageze i Kinshasa afite gahunda yo gutera u Rwanda. Urumva ko bamaze kuba benshi barimo kugerageza gutera u Rwanda. Ese biracura iki? Turaje tubikubwire. Sibyo gusa, iyindi nkuru none twaguteguriye ni inkuru ivuga ko FDLR ikomeje kurasana na FARDC, yikomye RDF. Ni ukuvuga ngo birimo kwemezwa ko RDF ari irimo kurasa FDLR. Rero bikaba byateye ikibazo gikomeye cyane, bavuga ngo nibakomeza kubarasaho baraza gukora ikintu kibi cyane. Nacyo turaje tubikubwire, turagufasha kugusesengurira, nawe ntujye kure, utange igitekerezo cyawe. Siyo gusa, tugufitiye n'indi nkuru none ivuga ko umutwe wa M23 wateye twatsi raporo y'umuryango wa Human Rights Watch iwunenga cyangwa se iwurega, ikawuregana n'ingabo z'u Rwanda kurasa abaturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero tugufitiye n'andi makuru menshi cyane twifuza kukugezaho yose muri iyi nkuru. Rero ntujye kure, turashaka kukubwira ko nanone Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutanga umwanzuro wo kwica General Omega. Murabizi neza ko ni umugabo ukuriye igisirikare cya FDLR. Rero uribaza uti se kubera iki yifuje ko yicwa? Murabizi neza ko hari inama yagombaga kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Felix Antoine Tshisekedi yagombaga gutanga ikiganiro. Rero yari afite gahunda y'uko agomba gutangarizamo ko General Omega yishwe, kugira ngo bavuge ko u Rwanda rutagifite impamvu yo kuba rwaba muri Congo nk'uko bagenda barushinja kuba rurimo. Rero ayo makuru yose uragenda uyasobanukirwa. Wowe icyo tugusaba ni ukudutega amatwi gusa, tukugezaho byinshi kuri aya makuru. Reka rero duhere kuri iyi nkuru yo mu Rwanda ivuga ko mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama, akagari ka Kigasha mu mudugudu wa Byimana, havugwa inkuru y'umukobwa witwa Scovia ukekwaho kwica umubyeyi we umubyara witwa Nyirabagande Saverina wari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Bivugwa ko yaba yarakoze aya mahano kugira ngo yigarurire imitungo yari asanzwe atuyemo. Ibi byamenyekanye mu gitondo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Nzeri 2024. Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bavuga ko mu ntangiriro z'uyu mwaka uyu mukobwa yaje iwabo ashaka kugurisha imitungo y'umuryango, ariko nyina aramwangira asubiraho yabaga, ariko agenda avuga ko azica nyina. Bikaba bivugwa ko muri Mata 2024 ngo yaje kugaruka akica umubyeyi we, amuta mu nzu cyangwa se akamutaba mu nzu. Icyo gihe we n'umugabo we babanaga muri urwo rugo. Uwo mukobwa iyo yabazwagaho mama we ari yabeshyaga ko yagiye gusura abantu muri Uganda. Nyuma yaje kwimukira mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo. Iyo nzu ayisigamo abayikodeshaga, ariko aza kongera kugaruka muri urwo rugo abwira abantu ko nyina yapfiriye muri Uganda,
arangije ashaka kugurisha imitungo abavandimwe be baramwangira. Umwe mu bakodeshaga baba muri iyo nzu yavuze ko kuri uyu wa gatanu tariki 27 Nzeri 2024 mu gihe cya saa 4 za mu gitondo yinjiye muri icyo cyumba kimwe cy'iyo nzu, yakandagira agahita atebera, agahita ahuza abaturanyi. Baracukura basanga hatabyemo Nyirabagande Severina azingazingiye muri supaneti cyangwa se mu nzitiramubu. Umwe mu baturage bari aho ngaho ibyo biba bakimara kumenya ibyabaye, avuga ko batunguwe no kumenya ibyabaye. Yagize ati gusa birababaje cyane, ntibyari bikwiye ko umwana yakwica umubyeyi we kubera imitungo. Gasana Richard, meya w'akarere ka Gatsibo, yahamije iby'aya makuru avuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mukecuru. Meya Gasana yagize ati yego byabaye, ariko ndatekereza ko andi makuru yisumbuye yatangwa n'ingabo cyangwa se n'inzego zirimo kubikurikirana. Meya Gasana akomeza avuga ko nta muntu n'umwe ukwiye kwihanira. Avuga ko iyo umuntu bafitanye ikibazo hari uburyo bwashyizweho bwemewe bwafasha, kuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'itegeko kugeza aho avutsa mugenzi w'ubuzima. Amakuru avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe gutunganywa kugira ngo ushyikirizwe cyangwa se ushyingurwe mu tubarire kuri uyu wa gatanu. Bivuze ngo wagiye gutunganywa kugira ngo uze gushyingurwa neza kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Nzeri 2024. Mu gihe iperereza rikomeje, umukobwa ukekwaho kwica umubyeyi we yahise ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ingenzi RIB. Dukomeje n'amakuru twaguteguriye, n'amakuru avuga ko FDL ikomeje kurasana na FRDC yikomye RDF. Umutwe wa FDL wemeje ko umaze iminsi ugabwaho ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, gusa ushinja ingabo z'u Rwanda RDF kuba arizo zibiri inyuma. Ku wa kabiri w'iki cyumweru, ikinyamakuru Bwiza dukesha inkuru cyatangaje bwa mbere ko FDL yaramutse irasanira na FARDC mu duce twa Shovu na Mubambiro duherereye hafi y'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Amakuru atangwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka AFP na African Intelligence avuga ko muri iyi mirwano bataliyoni ya 11 n'ingabo za Kongo na bamwe mu bakomando bo mu gisirikare cy'iki gihugu bashaka kwivugana General Ntawunguka Pacifique cyangwa se General Omega uyobora igisirikare cya FDLR. Gusa uyu aza guhunga mbere yuko amenya amakuru kare. Kugeza ubu ngubu ku wa kane tariki 26 Nzeri, imiryango yari kijya mbere mutubabarire turimo tubivuze nabi. Kugeza ubu ngubu ku wa kane tariki ya 26 Nzeri, imirwano yari kijya mbere mu bice byegereye pariki ya Virunga, ubwo ni muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu ni hazwi icyo RDC yaba yarapfuye na General Omega cyatumye itangira ibikorwa byo gushaka kumwivugana bijyanye no kuba FRDC na FDLR basanzwe bahuriye mu ntambara ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zirwanamo n'umutwe wa M23. Impande zombi kandi zimaze igihe zihuriye mu mugambi wa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa RDC, na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo wo gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. FDLR icyakora iciye mu muvugizi wayo Chule Ngoma nayo yemeje ko imaze iminsi iraswa, gusa ivuga ko itakwemeza ko FRDC nayo ariyo iri kubatera. Ngoma yavuze ko imirwano igikomeje bya hato na hato. Yatangarije BBC ko ibyiriya mirwano birimo kujyana n'ibyaganiriweho i Rwanda byo kurandura FDLR, gusa we akavuga ko
abarimo kubatera ari ingabo z'u Rwanda n'ibyitso byazo mu ngabo za FARDC. Yunzemo agira ati turahanganye nyine birumvikana impamvu z'uko barimo birumvikana impamvu mutubarire impunzi zo barimo kuzishwiragiza, ariko natwe tugakora defense. Ubwo natwe aho duhuriye nabo nyine turakocorana n'urugamba mu rundi. FDLR iravugwa mu mirwano FARDC cyangwa se na FARDC nyuma y'uko mu mpera za Kanama abakuriye ubutasi bw'u Rwanda RDC ndetse na Angola bahuriye i Rubavu bagategura gahunda igamije gusenyura mutwe. Ni gahunda icyakora byari byitezwe ko yemezwa na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu ubwo bahuriraga i Rwanda tariki 14 Nzeri. Gusa amakuru avuga ko ku ruhande rwa Kongo rwayiteye utwatsi ku mpamvu itazwi. Sayo makuru gusa tugufite n'amakuru avuga ko M23 yateye utwatsi raporo irengera cyangwa se iregana na RDF kurasa abasivile. Umutwe wa M23 wateye utwatsi raporo y'umuryango Human Rights Watch iwuregana n'ingabo z'u Rwanda kurasa abasivile cyangwa se abaturage b'abasivile bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa 26 Nzeri nibwo uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu washinje RDF na M23 kuba barashe nta kurobanura mu nkambi z'abasivile mu tundi duce dutuwe cyane hafi y'umujyi wa Goma bakica abasivile. Ubushakashatsi cyangwa se ukuriye ubushakashatsi wa Human Rights Watch Clementine de Monjoy yavuze ko muri raporo basanze ko M23 na RDF barashe ibisasu bya rutura cyerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo n'abatuye cyangwa se n'ahatuye abasivile mu bitero bigera kuri bitanu bigaragara ko bitarobanura byishe abasivile benshi. Muri byo Human Rights Watch ivuga ko igitero kibi cyane cyabaye tariki ya 3 Gicurasi hagati ya saa 4 na saa 5 z'amanywa ku nkambi z'abavuye mu byabo zo mu duce twa Lac Verte na Mugunga mu kilometero hafi ya 15 mu burengerazuba uvuye rwagati mu mujyi wa Goma. Uyu avuga kandi ko mu gusubiza ku bisasu bya FARDC icyo gihe M23 na RDF barashe rokete nibura 3 zo mu bwoko bwa milimetero 122 zerekeza muri izo nkambi z'abavuye mu byabo. Imwe muri zo igwa mu nkambi ya Mugunga yica abasivile nibura 17 barimo abana 15, abandi bantu nibura 55 birabakomeretsa. Kugeza ubu u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri raporo, gusa inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibivugwa na Human Rights Watch rushinja kurwibasira u Rwanda inshuro nyinshi, kandi rwakunze kuvuga ko rudakorana n'umutwe wa 23 rushinjwa gufasha. Uyu mutwe mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka yavuze ko iriya raporo nshya ya Human Rights Watch irabogamye, irayobya kandi ntikurikije amahame ngengamyitwarire ya Kanyuka yanze cyangwa se yanenze Human Rights Watch kuba muri raporo yayo nkaho igaragaza ubwicanyi leta ya RDC yagiye ikorera abaturage b'abasivile, aho igahitamo gusigiriza muri ubwo bwicanyi nk'uko M23 ibivuga, harimo ubwo
bwabaye tariki 30 Kanama 2023 ubwo abaturage 160 barasirwaga i Goma n'abasivile bo mu mutwe urinda perezida Felix Antoine Tshisekedi mbere yo kujugunya imirambo yabo mu bimodoka by'abasirikare. Ubundi bwicanyi Human Rights Watch ishinjwa kurenza ingoyi ni ubwakorewe mu duce twa Kiriwa na Ruwiru mu ntara ya Katanga. Kutagira ikivuga ku mazu y'Abatutsi batwitswe muri Masisi bituma abatari bake cyangwa se abari bayatuyemo bava mu byabo, ndetse no kuba Abatutsi n'Abanyamurenge bicwa bakanaribwa izuba riva ariko ntikopfore. M23 kandi nenga uriya muryango kuba ntacyo iratangaza ku makimbirane ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bwenyegeza mu duce nka Kwamuth, Chopo, Beni na Ituri, kuba waruciye ukarumira ubwo imfungwa zigera ku 200 zicirwaga muri gereza ya Makara, urugomo abasirikare ba FARDC bakorera cyangwa se bakoreye i Goma n'ibindi. Kubwa M23 Human Rights Watch yahindutse igikoresho cyangwa se yahindutse igikoresho kinyuzwamo propaganda ndetse kikanarinda inyungu za politiki z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwaranzwe cyangwa se bwanzwe urunuka n'abaturage. Yunzemo ko ukubagama k'uyu muryango bituma utakarizwa icyizere, gusa nanone kugatuma abaturage bagizweho ingaruka n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu bakomeza kurenganywa. Ku yandi makuru twaguteguriye